Ya ami banuania keriso, ba wondugida minggu epifania andre, maovai ami fefu badai zo ayaya ita Yesu keriso. Ya hou, ya fau kemi lovalangi. Data obu dededa bangondasi Yehova, data omusai dededa baba malua fasu mangeta lovalangi, tasuno ia manuna ita morem bambuku zinuna nomero dola eva ayati sara badua tasuno lovalangi bazorugo. Data honogu dededa bawaria busa, babawah sambua kelowalangi, mozizio zato. No ovulo ita badae, badai lowalangi ama, babadai nononya Yesu keriso, babadai gehani amonio. Fangorifida habadai Yehova, sinomombai banua siawa avedana. Hei Yehova, omasido nahia omo ande, nahia lahemiu. Haleluya. 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 Manganderita. Hei Yehova lo walangima ama khema siso bazorugo, no mbaka endra uge khema badaro malime, wasin ruhu omasi endra aga, irege eva horema ba olaluama. Amwalage khema gihe hau ni amoni enau itugu aboto badede mandra uge, ba faudu bazo masin dra uge ba aurima. Ma andre dae, badai zo ayayaga Yesu keriso sauri basifau kheu bamamatero ave gehani amoni yaduhu muda dau zato. Manuna ita morimba buku zinuna nomero 2 adalah telu ayat tisara fa asehi dede Yesu.
Fombaso taromali lowalangi, among beula li sifefena, moriba sinune fazadola fitu, ayati sara irugi ene. Imane taromali lowalangi, haga kegu Yehova ba fangorifi, hanihaza taun rao, ba aba kegu banosogu Yehova, hanihazi tukean rao, nalahate ira kegu sanau hore, bawe manga osigu, sifa udu kegu ba sifatiu tede, ba manendre ira ba alau. Nalata rogen rao sanuwe, bale atau dedegu, nate suwen rao bale abu dedegu. Sambale u ande ke Yehova da ezi hulu dedegu, ena emona hian rao ba nomo Yehova andre, gete ba anau nosogu, baba magi fa asehi Yehova andre, baba bang musoi utedegu bagus alinia. Ifonaha sain rao bause, baba nabawa bamunu ibinian rao bambini-bini banosenia andre, i alawa eyawan rao badetegowe. Bate faga babagu yawa sifa udukegu, site fasu yao, basumange nilau torofe ube banosenia, manunen rao ke Yehova ba ulau biola. Manuna ita mori mambuku zinuna nomero walunga flaene ayat tisara no to ele haga Yesu. Ia ami ira talifusa, natawa le horeda, batalimo ita, basiduhu le badededa. Nata ombah kae horeda, bale farei ia, bano satula ia, fa ie fae heda hore andre, i hauge ita, ave wa i heta fefus le atule. Andre damai ita fenalo balangi si fau fangidengi dee, bawa ngombah ka horeda, Mozizio zato. Mangandre ita. He Yehova lo walangi ama hemas le ambe fabele base buah fa omasi. Le omasi indra uge na teki koniha si buah hore. Omasi indra uge nala falali ni gera era avga muatara balatere lala satule ena auri ira. Berda ema andre heu, fa ele rauge hema, ba aru undra aga ba wenu ba huku. Bolo gededeu ba ngavale horema ba ulale wama. Ena auri ndra aga baru ba omasime. Be hema ba abele ba famati saro. Ena le du megendra aga bapa malua somasi berenono Yesu Kristo so aya ya aga. Mengandre badede sama sana penalo walangi sara irugi 2 meniti. Hakesi dedeu khema ama babe aifa khema horma andrema afefu iya duhu. Manuna ita amore bambuku zinuna nomero 25 ayat 5 alimage wano sarere.
turia fange fahora, utayaiga gulalawama simane lavuo, ava horau simane sau. Tema fulia khegu, meno u orifi nda uga. Lah kami kelawalangi siawa. Muda daw zato. Fombaso taromali lovalangi, ama buula lisi boho, moriba Yohane, faza sara, ayat isi dola siwa, irugi fablarua, imane taromali lovalangi. Basara wongi ay fadae, bai ila Yesu simay khenia ba imane. Hiza nonom biring-biri anda kelowalangi sangi heta hore nasi gulidana. Da eni wagu furigu sodania niha sinofonagu meno ofena ia morekegu. Bale aboto badedegu ia. Baena aroma ia bandrano gizara eli andre mindrao mamayaga idana. Bamamaduhu Yohane imane. No uila keheha simaitou moroi bazorugo hula marafadi ia ba ahono ia khenia. Bale aboto badedegu ia basama tenge ya o baba mayaga idana dae zanguma khegu ni ilau simaitou eheha ba ahono khenia dae zamayaga eheha ni amoni eniha. Bano uila ia bano ufaduhu wa ono lo walangi dae. Basarawongi ai fadae basozu Yohane ave nifahania darua. Ba inhega Yesus sanere ba imane. Hiza nonom biri-biri ande kelo walangi. Larongo niwania nifahania sedarua ande bala o Yesu. Ba ibalia ia furi Yesu ifaigi ira solo ba imane kera. Hadian ni aluimi balamane khenia. Hezo nahya omo rabi sama hal giluania. Imane kera. Mi ai mi faigi. Mai ira la faigi nahyania bala iaga khenia sima andre sola bezi efa. Samusa Gandrea talifusa Simoni Fetero samondondongo ke Yohane solo Yesu. Ba ofena faluka dae ke dari fusenia Simone andre ba imane khenia. No masendra Mesia andre ni bayoini keriso geloahania. Ya ahobu sama nondongo tarumalilo walangi ba samee ba dede. Ya dae tebe ke daginete bawa lohe fasembata ke walangi ta osomuzaiga ba mee he fasembata sifa fena basi manege zimendua avo zimedelu. Babanuan ya keriso sifau ibadah moribanomo tola lafa ema fasembata basken barcode si soba monitor mazui la transfer rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta basi ofena ua data fonodongo lilo walangi me imane. Mi ofonai bangalui banua lo walangi andre avo ba atule dede andre khenia ba TBE nene dania kemi dae fefu. Gasa-gasa ba mee sumangi fasembata kelobalangi manuna ita morimba buku zinuna nomero 215 ayati sara irugi eva no oya mbualau khegu.
Data fasau fasembata Andre Fanalobalangi, Mozizio Itafefu, Manuna ita morimbambuku zinuna nomero 2 nanga plasara ayati sara 2 ba ene yae zumange. Menganda ita. Amalo langi masih soba zurkoyawa. Menganda mengalulu dede mahke so ayah mazulu wong yande. Menganda saha gelau fau masih mahke bazi sarambigu fara. No tola irorogo draga so ayah. Irge tola ovulo draga banahia manomo bazi hulu wong yande. So ayah ya egai buala fangada saha gelau. Sino mo ovulo itan fenau. Mada so ayah ina utema ba fahovu ina gis to bali famusumangi di mo fahovu guys so ayah to halewa baba ngundun dia baba nguna bualade ina goi fahovu iya be ikenya ba tua sio tarida ugo ina goi tolat yo guna iya si faudu bazo masira ugo ya ibang ado made so ayah bahaba dino Yesus Kristus mande ya duhu. Muda tahu zato. Fasumangeta Kelobalangi, Korma Vokal Group, Nifaema Faomasi Lingkungan 2.
Data faana dededa wa monerongo tarumali lo walangi. Manuna ita morembam buku zinuna nomero 8,5 ayat tisara ba 2 keriso so aya. Tahonoga de da fefu. Ia iroroga de mi awa gera erami. Faohau de anda kelobalangi. Sabela moroi bagera erani hafefu. Bah Yesu Keriso mangada ita. Mato uda aga badangau soaya. Babe asoma tanda fenau iada banomome. So wawata da aga babangundas ya uga meno ebua wa omasima sino falua khama. Banoma berege baba malua fasumangeta adre badima. Yotarai baba lulu fauri botonoso. Awa baba masau tanu fenau fasemba tambanuama. Baleme ramana soaya zinuna sino mafaema tanu fenau walangi. Ba ya da egai mahal khama wa ahono deda. Ba ma anda tolo moroi bagai hau ni amoni. Me edena da aga mafododong lima anda soaya. Ba ada bekhama deda satu atua. Fa aboto ba deda amwalaga khama. Ena etaro malima sedena te fa ema khama. Ba me ia urahama dania. Fa abalaga fakha fa abala so gami-gami. Sedana mamakau ya aga. Sama bali tada mabaka keriso. Baba de Yesu. Ma osabwada de mababa ngandre. Ia tetibaga khemada afefu. Sau hagalau lo balangi. Bada Yesu keriso. No mafae magangandre wama. Ia duhu. Irama ina batalifusan ni omasia bada iso aita Yesu keriso. Taromali lawalangi, sedana tabaso bata angerenusi basi moko andre, ia tehala moroi bazura Yesaya, faza fabulasiwa, ayati sara irugi zifitu. Yesaya faza fabulasiwa, ngavua si sara irugi zifitu, imaneta romali lawalangi. Mi fododongo hegu ia ami hulo mi beembera dalingami ia ami soini ha bazareu. No ikau nido Yehova i otarai mesodo badalu ninagu. I otarai metabinan raodo itetoi deigu. Banoi bali asi eli sataram bevegu. Balu madangania ubini en raodo. No ibali onowana salesen raodo. No ibini en rao banaha no wana andre khania. Banoi mane khegu enoni gura uga. Ia uga irauno Gisraeli. Bani oroma egu lahemigu ada.
Bano umane, saya gelegu wa eregede degu andre bazile boto. Ba bazile guna uhori gelegu, badali Yehova balala hegu, ba kelowalangi gumbalasi hada ia luogu. Ba iwa esa a Yehova, sino mamali enoni niaya odo, i otarai dalu ninagu. Ena ohe mangawuli khania maubu Yakobo ba ena te ozaraga khania drauno Gisraeli bani fosumangen rao wa maigi Yehova banoto bali fangabelegu lo walangigu andre bano imane wa enoni kunda uga bawang azahimado maubu Yakobo andre bano ambe aba ba ohe mangawuli ni orifi andre irauno Gisraeli ba andre ubali haga bani habairo da uga ena irugi babon regedane fangorifi andre hegu imane Yehova sangorifi irauno Gisraeli ni amoni ara ande khazile badade ni haba fefu ni ogorofi ni haba sino to bali sabu yu sama tere ya ia la ila dan razo ba mauso la ila sama tere balatuhi dane bere Yehova sile farai andre bere ni amoni enrauno Gisraeli andre sanuyu ya uge mege simana ke dabo baso taromai lo balangi ba owaita fefu badai so aita Yesu keriso Yahobu ira ama ina batalifusa ni omasi bade Yesu keriso. So sebuah momen barangkaian acara perayaan Natal ni balo-baloi damu falua ia. Hadaya da ira ama ina ya da fanunu lili. Penyalaan lili. Biasanya namutunu lili irama ina maka moife nazino mutetoi yo terai pendeta bahani hamane petugas. Kemudian iba saudara malilo walangi ba itunu lili ba ai fada ena mubudu fefu wandru ba irege memu berega mutunu lili si Sara irugi au galili andra ba irugi babanwanya keriso maka hadaya si faluka ita ira ama ina natahale kada wa ahono dede bagi neta vandudu lili ina neta fododrongo batafau gedede da babanu nolo walangi anu nesi solo iwa pada bongino malam kudus maka hadaya si faluka ita pasti fa'owa dedi. Bahkan faluka ita haga si otara Yesu keriso. Kedamaian bahkan cahaya kehidupan da si faluka ita. Natafaigi tradisi Yahudi ira ama ina fanulu lili memang pada saat musim dingin lilin bahkan lentera pada saat itu dinyalakan pada musim dingin. Yang artinya apa? Adalah membawa kehangatan pada orang-orang. Karena pada musim dingin pasti ada ya sifalukaniha fau afu. O kafu iramaina tetapi dengan mutunu vandru dengan mutunu lili lentera dinyalakan apa yang terjadi? Kehangatan. Tema matuho basimako anda iramaina hadaya iwa badai haga bawangorifi fefusoi terang bagi keselamatan bangsa-bangsa. Haniha haga da Hagada ira ama ina na bagina temanunulin aboto badede da kiriso Yesu. Maka Yesus membawa kehangatan, Yesus membawa kedamaian. Yesus melenyapkan segala kuasa kegelapan.
Sehingga dari ketiadaan cahaya, hadaya si muncul terang. Haga. Bukankah kita diibaratkan seperti orang-orang yang berada pada musim dingin? Kita tidak mengalami atau mendapatkan kehangatan. Fa'o'afu. Apalagi kondisi tubuh dari serba salah Bapak Ibu. Terlalu tinggi gay. Wa'o'afu Andre. Na demam mana ita. Leung hau dededai le nyaman ita. Meriang. Demam. Panas. Terlalu auku gay. Salah gay. Marase gay botoda. Tetapi Yesus di sini yang adalah sebagai terang dunia, membawa kehangatan, membawa kedamaian, membawa kenyamanan bagi diri kita. Dan segala kegelapan kuasa dari dunia ini, Tuhan meniadakan itu. Tuhan melenyapkan itu. Dia membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang. Ada juga pada ini haga babangorifi fefusoi. Bukan hanya pribadi orang Israel pada saat itu Bapak Ibu. Bukan hanya pada satu bangsa tertuju firman Tuhan ini. Tetapi bagi seluruh bangsa. Irugi ita mauku Andrea ita banuani hakiriso. Ihama ita haga andra irama ina. Bai haga ini ita fefu. Iregete oroma fefu hada iya. Berhaga kiriso. Dari terang Kristus, dia mau menyingkapkan ena oroma fefuzitobini. Irama ina batalifu so fefu bakazo aita Yesu Kristo na tangera nusi da romali andre basi notabaso yo tarai bayati sara irugi fitu bahkan notabaso bajudulnya yo badana enani Yehova andre nikau ni sangorifi banuania bahaga bani habairo. Ada dua yang mau disampaikan kepada kita di sini adalah yaitu panggilan untuk menjadi hamba Allah dan kemudian tugas seorang hamba yang membawa terang bagi dunia ini. Enoni si tekauni to bali enoni so aya basi dua halewe genoni andre sino tekauni ya iya babolohe haga. Maka poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bahwa kita sebagai orang Kristen na aboto badede dah hadai tare banua ni hakiriso. BNKP banua ni hakiriso Protestan inenu. Maka faata ini hakiriso no melekat ira Bapak Ibu. Sudah menjadi identitas dah. Maka dosi ita yo pada kau ni ita to bali enoni suai. Luar biasa. Hani hamana ita yo ikau ni. Barangkali soni ha iwa hada agenoni ha ira fadita ira guru jemaat ira satuan kiriso. Haso Roma fena ira Bapak Ibu. Kadang kena bertugas hari Minggu. Pelayan-pelayan itu kadang hanya yang muncul di depan yang melayani. Yotaraida pendeta liturgos, oroma dra prokantor, oroma pemain musik, oroma dra kolektan. Tetapi bagaimana yang di belakang yang mendukung pelayanan? Simane ira multimedia. Naluh ya ira, maka lu berjalan ibadah. Bahkan halewa bagaimana menentukan proses berjalannya ibadah. Jadi ramai na gofuhania ita andre iwate kau ni ita to bali enoni ita ba keluarga da enoni ita sohalew baba mareta enoni ita sohalew gofezo sohena ba gosali. Maka daya sedana iwaga kada badai adalah bahwa yang menjadi hamba Tuhan itu harus melihat dan merenungkan panggilan itu dari siapa. Yang memanggil kita adalah Tuhan. Dengan niha be. Hena ibini-bini ya niha. Bahena tiba-tiba gaiwa be waya oba periode dae. Hate fili wa niha be hamu tu yuwa dan be.
Tetapi nalomalangi so kau ini tidak ada alasan bagi Bapak Ibu, bagi saya dan kita semuanya untuk menghindar, untuk menolak panggilan Allah. Karena siapapun Allah memanggil, Allah memakai, termasuk Yesaya. Irama ina batalifu sefefu dai wa pada ene enoni Yehova andre nikau ni hamba Allah yang dipanggil. Maka bisa ita irama ina nanotekoni ita tobali enoni. Inilah yang nomor 2 tadi yang saya sampaikan. Tugas seorang hamba yang telah dipekerjakan oleh Allah. Halawa genoni andra sinotekoni. Haiwa pada romali lomalangi andre iwa bau andra ubali haga bani habaero draug. Inilah tugas kita. Inilah tugas para hamba Tuhan yang menyadari bahwa dia dipanggil oleh Allah, diutus di tengah-tengah dunia, yaitu membawa terang itu. Ada giwa kedaya ami haga gulidanu. Kita adalah terang dunia. Maka hebisa nihasino ihaga ini keriso. Maka hebisa nihaso halawe banovi lobalangi. Maka ilai ohe ilai amuatage haga andre. Amuata haga ilai i oroma ebabuabuanya sero maeh. Sama seperti Kristus. Sama seperti nabi-nabi pada masa perjanjian lama termasuk Yesaya. Ivalua somasi lobalai. Dia merespon panggilan Allah, dia menerima panggilan Allah dengan sungguh-sungguh dan dia melakukan panggilan Allah dengan tetap setia dan tunduk sepenuhnya di bawah panggilan dan kehendak Allah. Andra iwa pada ene Yesaya bayati eva irama ena ni hasito bali enoni tenga lefaluha ngawale wanadaiku. Akan ada tantangan, akan ada masalah yang akan kita hadapi. Dau baso ke da bayati eva iwa pada Bano umane saya gelegu vai regedegu andre basile boto baba silegu na uhori gelegu. Semuanya sia-sia. Saya bekerja, saya melayani, saya memberitakan. Bukankah memang kadang-kadang kita mengatakan sia-sia saja? Ketika ada orang yang memang tidak nyambung dengan kita, orang-orang yang tidak menerima kita, orang-orang yang tidak menghargai kita, orang-orang yang menantang kita, orang-orang yang memang tidak menerima kita. Bahaya bisa ita badau. Apakah mundur? Menyimpang? Atau justru tetap maju? Ito huga bayati eva andre imane badali Yehova balalakagu bakhelo balangigu balasi hada iya luku. Daani dana genoni lo balangi sino benar-benar yang renusi hada ya makna panggilan. Dia mengatakan bahwa upah saya bukan di dunia ini, tetapi upah saya adalah dari Tuhan di surga. Baitawalu da are baba atau bali enoni soaya dalila beke da gefe. Luo da wona ibeke da faabulu. Itu upah kita. Luo da na ibeke da kesabaran. Ibeke da wanahata da faeboloda da ba wo hadapi niha memang sengaja. Ibuat ita ada mundur. Upah kita ketika di keluarga kita merasakan damai, rukun, harmonis. Luoda irama ina. Nah memang guys, semakin hari pelayanan dan semakin baik, karir kita semakin baik. Kita berada di posisi aman, kita berada di posisi yang semakin hari semakin naik. Dan lebih daripada itu, upah kita adalah kehidupan itu, kehidupan kekal. Mahkota kehidupan akan diberikan bagi orang-orang yang memang setia menaati dan melakukan panggilan itu. Ada ramai na batalifu sefefu baba atau balida haga andre
ena asiduhu ta ila ta muataga haga andre ia ga muata keriso. Mehaga ni faemada pada adalah ia saai darong mali lo balanya. Turia fangorifi andre iwa haga babangorifi fefu soy. Hada ia si tola mangorifi ni hafefu. Hata roma lo balanya so tarik ke kiriso. Yesu ba moroi baba matinya ada ba ke kiriso le Yesu. Noto bali fangorifi. Ini ya. Tapi taraniha tenga haga, tenga taromali lo walangi, tenga fai bada de lo walangi ni dunia hadaya ni fa dunia. Ya iya. Hada enoni da. Atula basa enoni, tapi enoni bagulitan. Abale iduna khania. Kadang kan kalau ada yang mau ini menyampaikan pun firman Tuhan, bukan lagi firman Tuhan yang diberitakan. Tapi wawino yang mukjizat falua. Mukjizat itu terjadi atas nama siapa? Tuhan. Bukan atas pribadi hamba Tuhan itu. Ada irama ina iwa pada ena atau bali drauga sama duna sama ema haga keriso ena amoroi baka keriso anda sino to bali haga nasi gulidana dosi niha teorifi. Itu yang mau saya sampaikan, bagikan kepada kita yang pertama. Marilah menjadi terang Kristus. Marilah menjadi terang dunia yang benar-benar memberitakan terang daripada Kristus itu sendiri. Baik oya tatutunda so yang awalo irama ina. Sementara keriso Yesus le irai sabuah kata kalua babebeta. Beritakanlah semuanya karena kasih Kristus. Yang kedua atau bali haga ada ira ama ina na uama idolaga kheda oya genga balu haga so gai haga lampu sorot bisa lampu sorot dia hanya menyinari satu arah di mana memang objek yang mau atau benda yang mau disina itu yang ni formaannya kadang nih kan isorot-sorot mana nabanya. I oroma ega muatan nabanya tola nabasi sehila apa-apa. Tola na isuno nabanya basi sehiban nada ini foroma ini amuata si lembaga. Karena ada istilah kepo, terlalu penasaran dengan orang-orang. Sehingga dia kadang mengumbar, kadang dia lebih menceritakan, dia menggosipkan, memfitnah orang-orang. Karena dia lebih menyoroti orang-orang karena ada kecemburuan, iri hati di dalam diri orang tersebut. Begitu bali ita lampu sorot. Irama ina datang renusi. Apakah noto bali ita lampu sorot? Bahati-hati so CCTV. Ya, selain lampu sorot so CCTV. Irekam fefu jejak-jejak kita. Henala hadi pemilik rumah, tapi na so CCTV maliwa manebu ngafena rumah ba CCTV. Baik bisa na Daniel walangi rumah ba CCTV gamu atadare. Lebih ada salua Bapak Ibu. Ena tabini-bini ita. Baik wahe Noah oroma drauk. Semuanya sudah direkamnya. Hadaya nasai rama ina sedana ifai maka jangan menjadi sama seperti lampu kelap-kelip. Musiman. Tobali ita haga babawas feledrua luar biasa gamuatada luar biasa ba boleh elu. Uroma. Ita rada bakada dari rama ina muncul berbagai grup. Aramana redup. Haga begitu. Tapi gitu. Mate auri mate. Oroma pasti mau kadre. Padahal oroma iya. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu. Kadang kita memang seperti itu. Itaria oroma va mati da bagina to soga bula dede. Bahasa enosana ita. Taya hagada. Tahu mana saya iya nilauku. Tetapi Bapak Ibu saya mau menyampaikan.
Kalau kita memperhatikan bola lampu ini di atas. Nah, lilin itu adalah sama seperti Yesus yang mau mengorbankan dirinya. Tapi perhatikanlah bola lampu. Cahaya ada di dalam bola itu sendiri. Karena dia sudah disinari. Dia sudah dibawa keluar dari kegelapan. Dan itu adalah kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Noah heta ita baso gemi-gemi. Dan cahaya daya ita dia si Noah heta baso gemi-gemi. Isinari nasa bairu. Ia romau haga keriso andre. Ena edosi niha teorifi. Maka bada ewa ke da ina simane dau ita irama ina. Ena mohaga ita menote hagai ni bauri ade menote bohoni bauri ande irege fefu ni hasifasuya ita. Iota rainesi no moda irama ina. Bai rugi baniha faluha wa ohau. Dete. Sama seperti di penyalaan lilin di malam kudus. Semua menjadi terang. Ada irama ina. Bada Roma lilo walangi andre. Ena usidu huduhu si ofena. Yata ila tafalua. Waya ita adeno enoni soaya. Sino te kauni. Moroi bawa akhedede soaya. Basi duania. Ena haga. Tola tafa ema bani hafefu. Ena faluka iragai. Wangurifi andre. Ya itolo ita soaya. Bani tanu badede kedang. Tehala moroi bazura Yesaya faza evaluasi wa ayati enebe ba andra ubali haga baniha bayron rauge ena irugi babodrege dane fangorifi andre hegu edongalida ba andra ubali haga baniha bayron rauge ena irugi babodrege dane fangorifi andre manganda ita. Sau hagala soaya lima sinoto bali fangorifima. No faema hema nasi dedema. Bama ande heu ena fatengi hema gehau ande ni amoni. Sanolo ya aga ena siduru soaya. Tolama falu hadaya somasi dauke. Lame dramane me ya aga ande gein. No kau ni to bali enoniu. Ba ena haga. Si otarai da romali mo ande soaya. Batola gai mafae mabana bomani hafefu. Irege oi do siniha. Faluha bangorifi si otarai soaya ga Yesu keriso. Tanaga badade mada romali mo soaya. Ena le olifudre aga. Bahisa e. Ma fatau ia bongi bama ehe. Bama angerenusi ia. Balala va aurima sirama ehe. Badai mo Yesu no mangada da aga. Yaduhu. Moses yo ita fefu. Tafauge lida baba maduhu famati niha keriso endronga lida. Ya o mamati kelowalangi amasila ambe fabele. Sombe banua siawa abadan. Ya o mamati ke Yesu keriso soaya ita. O non walangi siasamasa. Ni temanya nia Maria kegehani amuni. O nono malawe ia, no manal kehuku ia marembawa kodio filato. No te farefa ia, mate balako. No me ia babanua niato. No mauso ia moribangai jimari. Mino irugi telungaluo.
no manahai ia mei bazurugo dumadau bagambel walangi amas le ambe fabel iyo tarai da mangaguli ia dan ia baba manghukunia sauri aus mati ya oma mati kegehania ni amuni bau fatia sambua banuania muni fefunia keriso fa awesani hanya muni ba fange fahoro ba femoso botu mate ba fa awesila itu ya muda dau zato ya dai data funodongo agom bakata babanuan ya keriso ni faema majelis tebe ginata. Badai Majelis BNKP Jemaah Jakarta maowai ami fefu ya ahobu ya soua buat de ita we amoi bawa sumangeta kezoaya ma ke ande terateranda talifusema sabe namoi bagosali ande avenda talifusema si soba nomo zamesana ni dena-denada bawangonda sida baba vanunoda lowalangi bazima eke ande ya tobali dela howu-howu bafangaro wamatida kezoaya. Sangai halewe ibadah kreatif kie Minggu 22 Januari 2023 bezisiwa wib Huhu sebuah pendeta Adieli Laia STH agende Amalofina Halawa agende ni ogunae kreatif lini ogunae bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaah Jakarta. Angombakata Bambanuan Nihakeriso. Komisi Pelayanan Anak. Muombakae Wanote Falua Retreat Guru-Guru Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaah Jakarta. Iotarai Meluo 1 Vele Eva Januari 2023 Ofeta Maeke Ande Minggu Vele 5 Januari 2023 Bafamalua ibadah indaun Famalua ibadah nauno sekolah minggu Maeke Ande secara daring ba akun YouTube KPA BNKP Jakarta. Lingkungan 2 Muobaka sekolah bangada lingkungan 2 ba ucapan syukur Natal 2022 Fauma tahun baru 2023 Nifalua Bangaluo Zumaha 20 Januari 2023 Bezi Felezi Wawib Nahia Ruangan Nehemia BNKP Jemaah Jakarta Mutetena Fefu Notonoto lingkungan 2 Siterou Tede Wefau Basekola Bangado Ande Angomakata Ande No Salahi Zura Wogauni. Pemberkatan perkawinan Mangada ita salahi datali fuseda sedena mamasino fangambate sibohou ono matua Happy Lisman berkat Sentosa Zebua anggota jemaat lingkungan 2 BNKP Jakarta Resort 45 ono alawe Citra Lestari Mendeva anggota jemaat BNKP Lelewua Resor 24 Nifalua Bangaluo Rabu Felewalu Januari 2023 Bezi Fuluwib Ba Gereja BNKP
Jemaah Lelewua Resor 24. Anggo makata si fefena, manganda ita salahin da talifuseda sedena mamasindo fongambate si bohou ono matua Novemberianus Lahago, anggota jemaat lingkungan 2 BNKP Jakarta Resor 45. Ono alawe Esther Hatila Harefa, anggota jemaat lingkungan 2 BNKP Jakarta Resor 45. Nifalua Bangaluo Salasa, 24 Januari 2023, Bezifulu Wib Bagereja BNKP Jemaat Lembuzaua Resor 34. Sakramen baptisan anak. Tefuli te ombakae bambanua ni hakeriso wa mufalua mamayaga idana irauno bangaluo migu 12 Januari 2023. Anda berdae mutetena bazatuan dauno sedena fao ena la fasurae den dauno sifao bapa mayaga idana kesatuan ni hakeriso balingkungan sama sana. Batefalua prabaptis baluo 1 28 Januari 2023 Bezi Feleeva Wib Nahia Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Berita duka cita. No irai gulidane satuada Ibu Inaa Mozaluhu, satua Moroike Yuliani Zaluhu lingkungan Eva Meluo 1 Feleeva Januari 2023 Bezi 2 Wib Badahadane si Fauro Asi Nias Utara. Anda berdae data ohe babanganda ena ele mamale ibe eva abele bafondara de lowalangi babo ngambate badalifuse sitorei morofuri. Persembahan untuk inventaris gereja. Umaka wanota tema buala moroiba wongambate NN sambuangawua AC 1 PK merek Panasonic dioguna baru Madinas pendeta jemaat BNKP Jakarta. Majelis Bafefu Banuani Hakeriso mangande sohagele keratalifusa sinoma mualaga ya sitedou wa emasi lowalangi bahalewe baba wongambate. Majelis Resor 45 BNKP. Modane Moroi Bazura tim pelaksana pembekalan Majelis Resor 45 BNKP tahun 2022. Waya ia dae te ombakae bakhera sohalewe notondoto Majelis Resor Fauma BPPR 45 BNKP watefalua pembekalan Bangaluo Zumaha 1 Dolafitu Badolawalu Januari 2023. Inete tanggal Dolafitu Januari Bezifele Wib ofeta tanggal Dolawalu Januari Bezifele Wib. Nahia Wisma Kanosa Bintaro Tangerang Selatan. Pembicara Pendeta Otoritet Dahi STH MC Eporus BNKP, Pendeta Ekaria C. Telombanua MA MTH Praises Resort 45 BNKP. Utetena Banotondoto Majelis Resort Fauma BPPR 45 BNKP Siterote de Wefau ba pembekalan ande. Anggo makata ande no salahi zura wogoni. Pelayanan pendeta jemaat. Ngobakae wa iotarai meluo 1 Feleeva Januari 2023 ofeta maeke ande Migo 5 Januari 2023 pendeta jemaat mangai halewe baba malua retret guru-guru
Komisi Pelayanan Anak BNKP Jemaat Jakarta, yaitu lolowalangi bawangai lala halewe bayatobali dela howo-howo. Pelayanan Komisi dan Lingkungan. Muamakae wa Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta molohe sinune fasumangeta baginete wa malua. Perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Marturia Bekasi Nifalua Ma'ke Andre Minggu 5 Januari 2023. Perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Tangerang Nifaluo Bangaluo Minggu 22 Januari 2023. Muamakae wa Lingkungan 5 BNKP Jemaat Jakarta moloi sinune fasumangeta baginete wa malua. Perayaan Natal Himanira atau Himpunan Masyarakat Nias Utara Sinote Falua Mengaluo 1 Fele Eva Januari 2023. Perayaan Natal Himasgo Himpunan Masyarakat Gomo Nifalua Bangaluo Minggu 22 Januari 2023. Wau Fasembata, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 6 Januari 2023 sampai dengan 13 Januari 2023. Total penerimaan 50.488.000. Total pengeluaran 7.004.135 rupiah. Saldo akhir kas atau bank per 13 Januari 2023 218.682 rupiah. Saneretede luo wa atumbu. Yotarai siwa irugi fele 5 Januari 2023 fato fele deluniha. Ya ahowu waneretede luo wa atumbu. Ya ifahowu ami lowalangi. Warta jemaat tambahan. Noirei gulidane satuada amasona zendate. Ayah moroi ke Adrianus Zendate lingkungan 3 Meluo Zumaha Feledelu Januari 2023 Beziwalu telungafulu bongi badanuniha ande berdae data ohe babangando enae lemamale ibe wa abele ba fondara dede lowalangi bangambate ba dalifuse sitoroi. Muamaka sekolah bangande lingkungan Eva Nifalua Bangaluo Minggu 12 Januari 2023 bezitelu tanah owi banahia wongambate ama inasira lase utetena fefundo tondoto lingkungan Eva siterau tede wefau bazikola bangande ande. Ni baso seorma eke tola tabaso ba warta jemaat. Sahagele. Manuna ita moremba buku zinuna nomero ofangotu telungafla sara ayati sara ba 2 omasido. Oh, Masido, na Yesu fa.
mangandra ita. Mangalulun raga tanu fenau ama lo balangima, bamanda sawagele wa ibu ada deu khema. No tege khema mafalu ava sumangeta badime, irege no masunon rauga bawa aurima boto manosoma maasambua, mino malulu tanu fena soaya, abo basambatama ame elama sinoma ohe banomome, balame ramana zinune ni oleh sima tanu fena nama, sito bali fange bua de ilo walangi. Mafefu da soaya no faah de deu khema. Metenga berwa abele ba fa atu ama. Hafa o masimo isuaya. Babologa de deu khema gaina suzala ola lewa ni faluama. Be ai fa khema horema ena beito bali ba aba abang abale gang adrewa de tema. Lemera mana soaya ma ande sagale khe. Ya gai raino ni mesin no te hege babangai halewe. Bamanda tolo bena sava atua, anana na sava abele, ba fahawu anda aga balala haleu, he babu ngambate, bahena bangabalu hada iya ni babaya dan ngama, enal aitu mahala halo mo andre, basi le faraita aga irugi gamo suaga tedana. Simana anda aga ya aga iraino ni mesino fataro bagota luang banong ni kiriso, baca ma Jakarta are suai, yo tarai genoni mo pendeta. Banu mal fe fundoto satuannya kiriso BPMJ awu ketua komisi pengurus ba fefu si terlibat ba pelayanan soal tolo ira o sambuade de o sabagera era ya sara de babangai halewe soaya ena ege faure sila itu andre baya da sine mama dan ya kheu soaya lamera mana mangana daga salain banu nya kiriso Bazi sabua cema da reo tarai lingkungan sara bai rugi ba lingkungan ena. Fau boi rafefu soai. Ya uga fau boi sapa fonga bata. Fau boi zatu ababange bau babodoroga baba mahau irono basi soki. Ba fau boi gidrano soai beva atua. Enala o oli satu abaleme dramane la o masia da uga. Fau boi banua mo balara halewera. E aira soala baba enoni soaya. Halo baba mareta ba fefu ada ya halo abang aval usaha soaya ena bada ela ila gai bala tanda baba auri rahava ibu apa khede de lo walang baba bona fefu ngaval soguna si ni oguna era soaya baba auri raga gasa bekolira bagulidana si mana gai lo walangi bang aval ga bulade de seroma ekhe ena sovolohi so tarena pemani hakulidana awa belevan raiga so tareva belega fekha Bason rau ge khema anda soya taya va ata khema bataya va au bodede bua ge ha andre ama amwala ge khema enada enya muata gema banya ori fagema balala va aurima simana ge soya mangada daga selain banu sofeke era satua masih te bai boto si so baru masaki bapa amadefi simana ge soya siturai banomo satu ama bapa ama Helen Bapak ama Arista, Bapak ama Risda. Baegeun Ahima Daniel. Basi mana guys soaya mangada daga selain data lifusa si sedang dalam pemulihan. Ya satu ama Bapak ama Grace no sota no fenau. Bapak ama Noni. Basi mana guys soaya dali fusama. Bapak ama Keiko. Bahe guys soaya manual na sasite bay. Sofa kesangar-ngar. Orang ma vai pada demes soaya. Yauga tu fatanga umpotora fada he iralo balangi lo mera mana genoni me bapa pendeta emeritus bapa pendeta Yesarefa satu ama bapa ama ani yauga guys soaya o hau ada dunia yauga o kafui ngavale he andre ba fefu ngavale dalu ava gani ani badi me yeso ia tetan resa bate fahu babotora ena tola abelo ira batola la sunon ra uke bava aurira elo malangima simana gai mangana draga salahim banuau sino faluka fa abudede ia gai dalifu sema Yuliani saluku menoge ireia soaya satuama ira alave basmana gai dalifu sema Andrianus senrata moriba lingkungan telu menoge ireia satuama ira matua tolo soaya rara dedera sebuah keluarga o musoya dedera bakheu enalo aitu itera dedera da uge balo aitu ge ilaturiai ge duriamu andre lemeda mana na amega acara penguburan
baya te fo wa fe fulala halewe bewa saradede ba amwalaga ge cuaca seseki awada Indonesia aya amwalaga dede satu atua mangada gida aga soaya salahim banuama sama lua falewa ya iya ge itu Yesu dali fusema happy lisman berkat sentosa zebua bahaya citra lestari men reva si akan te falu agai ba gereja jemaat lelevua basi mana gai no pemberianus lahagu ba Esther hatilah hareva si akan te falu ba jemaat lembu saua ba ada gai kau soaya ba be omuso da deragai bawa ma bebere ya ira sabua fangabate ba ino to bali ira fangabate ni hakeriso sangata ufi lobalangi lo meda mangana draga salahindra talifusema guru-guru KPA bersama dengan keluarga baik anonima Bapak Pendeta Sinegai Mamalua sedang mengikuti retreat guru-guru KPA ya dae fawoi raga soaya timba ira fefu bangabala de ala baya uga beba tua-tua soaya ena selama hada ia ni faluara baba nuno lo balangi basi duhu to bali famula kami de soaya si mana guys soaya mengandar raga selahi kegiatan resorsi akan mufalua batanggal dola fitu rugi batanggal dola walu Januari ya iya ba pembekalan majelis resor Famula 5 bama anda kau soaya ena egei ebe bahasara ba majelis resor Famula 5 yo tarai Bapak Preses Banu mala fefu bada anggota majelis anggota majelis resor ireke hada ia dan yani falua selama mengikuti pembekalan andre baina gai tailo walangi da oni fosumangi si mana gai soaya manganda draga selain banuau ni hakeriso si ulang tahun bazi sabwa minggu andre farah o wawa dedera be kharawa anau gele ba begi kharawa tua-tua bafau buaira balala halwera ena soaya memunana drafira ande bamunana giva aboto badede bawa nuno bawa ngata ufi lo balai mangada draga salahi ndrasa tua magai lansia ya uga gai sodorogo ya ira soaya ya uga same gai omus sodedera bai rai ira soaya bangawala ga kaula sifaluka ira seroma ba andre ba sodra uga saudara darah tedera ba same khara fana hatede lo beda mana fahuan raun fahuan rama ugo ba fahu fe funga wale hada ya lala halewe ena to bali mana famula kami de soaya fefu kegiatan si akan mufalu soaya bara minggu fenade yo tarai gai ba sermon banu malagi ba latihan awe ba PA lingkungan baya si duh soaya sara de basa lingkungan ba fefu da petugas ibada ena owa dede lumeda mana soaya na patanggal dola siwa dania akan te falu apa mayaga idane ba faana de satua awa dauno si akan te ohe ba ke soaya ni fa bebe badai melobalangi ena moroi keradania soaya batola te turiaiga banua soruko anda na fabali draga bai sabatate na mabuli draga banahiyama sama sana draga ai abo mabalala soaya ba ai fasau draga banomoma yai ganga drewa de dema mafaema made Yesu Keriso sino mamahaya aga babanganda soaya edrongalida he ama khama sisoma ya te amuni ya to bali ban yai terus mas hule bahasa ruko iya si mana gai bahulitan masurugi ma be ma andre bai fa ma hore masiman sala bas bai ohen raga babanan rai efa basis me auga sama terban baso khafa avolah irugis ya mianga buli sifafa haudede ia to bali ami sama duhu akeriso basa nau ele baba sendrata bahor basa rotede baba netena fa aurisila aetu ba mite mahobu lo balangi
Ya mu fahawa ami lo balangi, ya mu rorog ami. Ya mu fahaga babanya kami, ya mu ebua dadanya kami. Ya mu falemba haranya kami. Ba ya mu be kami ba wahab dede. Yo tarai basi ma khande, irugi basi lo aeto. Ya duhu. Tau no gede de fefu. Yaduhu. Yahobu. Selamat.